ils sont venus au niveau zéro. Urebye abasirikare bacu bamaze guhugurwa kandi babahereye kuri zero, ntabwo bari bafite ubumenyi buhagije na buke. Kugeza ubu rero hari urwego bagezeho rufatika. Ubu ngubu bashobora kurwana bagafata ibice byinshi ndetse bakarinda igihugu cyacu, kandi nta mpungenge ibyo tubifiteho kabisa. Mu magambo make rero imikoranire hagati yacu n'abadutoza ni myiza cyane, totalement parfait. Zo ni ingabo za FARDC zirimo gutozwa n'abacancuro b'abazungu barimo kubatoza kurashisha imbunda zirebereye nk'izi za Gatiyusha. Vraiment nous collaborons très bien, très mu by'ukuri turimo turakorana neza cyane, baratwigishije neza. Ababigisha bacu ni abantu b'abanyabwenge cyane, turishimye cyane rero. Nta kintu twe dufite mu mutwe wacu twari nk'injiji, ubwonko bwacu rwose nta kintu cyari kirimo, ariko uyu munsi twamaze kugera ku byo twari dukeneye byose. Ubumenyi ni bwose muri iyi mitwe. Conclure ce que nous avons besoin. Niba mwiteguye murase. Kuri ino turo rero ibitero nabwo biracyagomeje kugabwa, ariko mbere na mbere iki ni igice navuga uko noneho kimo kirarwanamo abasirikare bakomeye cyane, kuko FARDC irimo irazana abakomando ku bwinshi basa nk'abo aribo barimo bararwana urugamba muri iki gice cya Pinga. Ubu tuvugana rero situation ni hatari, kuko imirwano ikomeje guca ibintu hano Ipinga. Umwana akomeje kuranirana niyumve, kuko FARDC ifite gahunda ngo yo kwigarura ibice by'umujyi wa Pinga ndetse ikanagera ahitwa no kuvuga bwana munyamakuru. Icyo nakubwira cyo situation ni hatari, kuko imirwano n'ubundi birumvikana ari yaciye ibintu by'umwihariko muri ibice byo muri teritwari ya Rucuru, aha muri groupement ya Bukombo. Ni imirwano navuga ko yasigiye isomo rikomeye ingabo za FARDC, ariko no kuri kote M23 ikaza kubasigira isomo rikomeye, kuko ni imirwano yagize ingaruka navuga ko zitari nziza hagati ku mpande zombi, byaba uwatewe byaba n'uwakiri ibyo bitero. Ntabwo babura kubigiraho ingaruka uko byagenda kose, babiri bugira ingaruka, yenda nubwo umwe bishobora kumugira ingaruka mbi cyane kuruta undi, ariko bigira ingaruka. No kuvanga ubwana munyamakuru aha muri no Bukombo. Icyo nakubwira cyo byibura abasirikare bagera kuri 16 bahasize ubuzima. Yego. Abaturage baragera kuri 4 bahasize ubuzima. Ndetse n'urugamba rwatumye abaturage bava mu byabo, kuko mu mashusho ashishikanye kuri rezo sosiyo bagaragaye bahungana n'abaturage. Abasirikare bahungana n'abaturage? Yego. Aba 16 bapfuye nabo uruhande rwa coalition? Nabo ku ruhande rwa coalition. Ku ruhande rundi bahanganye rwa M23? Bapfuye bagera kuri Yes, turabasuhuje twifurije ibihe byiza nshuti bakunzi b'Ibigwi TV. Mwamara natwe makuru akomeye arebana n'umutekano, ubutabera, politike na diplomasi. Nitwaje Home Munyentwari, tugarutse muri studio kugira ngo tubagezeho update z'ukuntu ibintu bimeze cyane. Mudukurikira mu gitondo saa 7 nimugoroba, bitewe nuko muba muri ku mibano itandukanye. Fizo oreri zo ziratandukana, ibihugu nabyo biratandukana bitewe naho biherereye. Nyine amasaha yabyo akagenda atandukana, kuva muri Amerika, muri Canada, mu Bufaransa, mu Bubiligi, mu Bwongereza, mu Budage, kuva hariya muri Australia no mu Burusiya, mu Bushinwa, hose muba muhari, kubita haraza Singapore muba mumeze neza cyane. Muri hano mu Rwanda se, muri Kongo Kinshasa, mu Burundi, Uganda, Tanzania na Kenya, Zimbabwe na Zambia, Mozambique, yewe n'ahandi hose. Mwarakoze rero gukanda subscribe, nawe utarayikanda yikande kugira ngo tujye tubana neza cyane 5 kuri 5. Turayahera Ikibumba muri Nyiragongo, aho FARDC imaze gukora deployment ya batayo y'abasirikare. Goma muri Nyiragongo hamaze kugwa indege ya private y'abacancuro
ni mu gihe Bukombo muri Rucuru haguye abasirikare benshi barimo n'abazungu. Bimeze bite Isake muri Masisi? Deployment ikomeje guca ibintu, hari kumenywa amasirikare bari kumena cyugi muri Masisi. M23 yakoze amasuka akomeye cyane. Ibi byo byagenze bite? Ipinga se muri Warikare imirwano uko yagenze mwabimenye. Yaciye ibintu rero hagati ya M23 na FARDC, na rwose ubu tuvugana ibintu bimeze nabi cyane. Bwana Jemuve ari Kibumba muri Nyiragongo, dufashe twinjire muri aya makuru turebe buri gice ku kindi, dufashe kabisa twinjireyo. Tuguha ikaze kandi muri studio. Murakoze cyane. Muraho bimeze mute? Ko turaho ko tukomeye nk'amabuye y'amasarabwayi, urayazi se? Natwe turaho turatse rwose turakomeye cyane. Mujya muvuga ngaho mugira amabuye menshi cyane, natwe tugira amasarabwayi n'ahanga, urayaza yo ngayo? Amasarabwayi ndayaza, mwajya kumera umwe uko. Aha. Ndayazi cyane. Ubundi riri ushaka warifata ukanarirwanisha naryo riba rimeze nk'isasu. Ntana byanarwana kuko nabonye naryo riba rityaye cyane, ariko buri amabuye yose bwe abakaze. Abakaze ku rwego rwo hejuru. Ase kuki ari atabaye agaciro ra? Ntabuye ritari ry'agaciro rigaburiye. Kuko buriya ntabuye ribura akazi. Amabuye yose abafite akazi rero abagaciro, ahubwo abayagaciro mu gihe cya nyacyo bitewe n'uwo yakeneye. Yego, tuve mu mabuye rero ko nta nayo dufite. Twebwe rwose tuba twibereye ku makuru, twigire mu makuru n'ubundi. Utubwire duhere Igoma mu murwa mukuru wa Kivu ya ruguru, ahamaze kugwanga indege ikomeye cyane y'abacancuro. Utubwire umupakuruzi se yagiye gupakurura asanga n'abantu bavuyemo, ubundi uyu munsi nuvango ntiyakoze. Bakoze ahubwo usanga bakoze ibindi. Nyine navani yaragiye gupakurura indege asanga n'abacancuro bari gucunyukamo. Nubwo abari abacancuro kwa buri tuntu batwazaga. Aha, two mu ntoki. Yego. Ano kuvuga ngo ibintu bisa nkaho byahinduye isura, bisa nkaho urugamba noneho leta irimo irarushyamo imbaraga zidasanzwe. Indege y'abacancuro riturutse icintsasa niza ndege ziba ziprive usanga zigendamo abantu 12 13 gutyo. Ariko zikaba indege nyine zizana abasirikare by'umwihariko bihariye. No kuvuga ngo rero iyi ndege bwana munyamakuru ibyo yazanye cyangwa se abasirikare yazanye n'abasirikare bari prive baje kugenzura ibijyanye n'ikoranabuhanga ryo mu kirere. No kuvuga ngo tumaze iminsi twumva ikijyanye n'indege zo mu bwoko bwa Sukhoi 25, ariko kandi tukumva indege zo mu bwoko bwa C-country. Tukabona nizaguruka, tukabona FARDC kubyigaho, ushatse kuzagutsa iragerageza kuzagutsa, tukumva M23 irazirasa. Yego. Ibizo ndege zose zimaze iminsi zikorerwa icyo bita maintenance. By'umwihariko hano ku kibuga cy'indege cya Goma zitegura kuba zatangira kwerekera mu kirere mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko zikajya kurasa umwanzi. Yego. No kuvuga ngo rero izo ndege nizo ndege aba bagabo baje noneho gukora maintenance ya nyuma kugira ngo noneho zitangire muri official kujya ku mirongo y'imbere ku rugamba, zirasaduye mu bice byose zoherejwemo. No kuvuga ngo rero aba bacancuro bamaze gushinga amatako hano Igoma, nta kindi kintu kidasanzwe bajemo no kuza gukoresha izi ndege, ndetse bamwe muri bo bakazimo kuyobora by'umwihariko mu gihe izi ndege zaza kuba zagutse bagakoresha ikoranabuhanga ryabo mu kuyobora by'umwihariko nk'uko babigisanzwe babigenza, kugira ngo mu gihe habayeho ibitero byo mu kirere haze kubaho wini by'umwihariko bigendanye n'amakuru baba bafite ndetse n'ibyo baba bari gufasha igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC. Ubwo rero wa muntu w'Imana we, izi ndege zamaze rwose gutegurwa nyuma
y'aba bagabo barimo baragera hano i Goma. Ubwo gahunda rwose ihari ni ukuza gukomeza mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko ukabona izi ndege zitangira gukora, kuko hari ibice byinshi by'umwihariko by'umujyi wa Goma byabashije kuba bipanurwa kubera izi ndege. Abaturage urabona ko bafite icyizere cy'uko byibura indege yamaze kuraninga bagera kuri 15 b'abacancuro mu bijyanye n'ubuhanga bwose bakoresha, ndetse kugira ngo indege zatangira kugera mu kirere mu buryo bweruye. Nakumva bafite icyizere ndetse kandi biteguye kuza gukora ibishoboka byose, by'umwihariko bakakoresha iki kirere neza cya FARDC mu kurasa ku birindiro by'umwanzi cyane. Asante sana. Ubwo niba bimeze bityo rero, reka dute dukubitira iwanyu Kibumba muri Nyiragongo, tubwire uburyo FARDC yamaze gukora deployment batayo y'abasirikare bazamuwe, ubwo baje muri zangabo nanone ziyobowe na generali yitwa nde harya izina rya Rukurengeri bagira Mbokani na Major Sikosi. Mbokani bamwongereye imbaraga rero. No kuvuga ngo ntabwo byabura ku bijyanye no kumwongera imbaraga bwana munyamakuru, kuko axe ya Kibumba ni imwe muri axe zimaze iminsi zishakishwa, ndetse ni zimwe muri axe FARDC imaze iminsi ishakisha, ariko bikagorana kugira ngo ibe yayibona bi official. No kuvuga ngo rero hari inama idasanzwe, ni inama navuga ngo yuko ikomeye cyane. Mbere ya byose abanje kubera i Goma, ikaba ari inama yitabiriwe n'uwitwa General Major n'ubundi uyu Major Sikosi, ikitabirwa n'uwitwa General uyu nguyu n'ubundi Peter Chirimwami Nkuba, Major General. Inama yitabiriwe n'abayobozi bagiye batandukanye barimo ba General Padri Brenda, yitabiriwe n'abayobozi bagiye batandukanye, by'umwihariko bajyaga bafasha FARDC muri Kivu y'Amajyaruguru, by'umwihariko bafatikanyije n'iyi mitwe yitwaje intwaro. Ariko ku byo yagarutseho byose ni ukuza gukora buri kimwe cyose, bimwe mu bice bazi neza ko bishobora kwatakirwamo FARDC, by'umwihariko bifite aho bihuriye n'umujyi wa Goma. Ibyo bice bikabanza kugabwamo ibitero bigakorwamo, by'umwihariko bagahumeka byibura ari uko RDC basa nk'aho bayisunitse bayigije inyuma mu kuntu. No kuvuga ngo rero bwa munyamakuru, ubwo ibyo bice ukibyumva nta kibindi ni axe ya Sake ndetse na axe ya Kibumba, nibyo bice biha amahirwe akomeye FARDC kuba yabyatakamo isaha n'isaha, ikaba yazengereza umuntu by'umwihariko ufite gahunda yo gufata umujyi wa Goma. Ibyo bice rero bivugwa ko ari byo byaheremo hakorwa deployment. Niyo mpamvu mu kanya gato gashize witwa General Mbokani amaze gusaba undi musada, akaba amaze gusaba byibura batayo y'abasirikare, bakaba ari batayo y'abasirikare barwanira ku butaka, by'umwihariko bari bwifashishe mu kugaruza bimwe mu bice bigiye bitandukanye, ndetse no kwirukanka na FDLR, Wazalendo, FARDC ndetse n'abandi bafatanyabikorwa by'umwihariko, kuko bari kuvuga ko nyine mu gihe M23 n'ubundi yari muri axe ya Kibumba biri mu bibazo isaha ku isa ishobora kwavansa, kuko byagaragaye mu minsi ishize aho barwaniraga muri bya bice bya za Kanyamahoro, aho barwaniraga muri bya bice bya za Kanyarucinya, igasa nk'ayo barusha imbaraga, igikuba gigasa nk'igicitse mu mujyi wa Goma. Ubwo rero impamvu bari kumena aba basirikare abenshi kuri uru rwego ni mu buryo bavuga budasanzwe bwo kuza gukora ibishoboka byose kugira ngo by'umwihariko babe bagira gutya ibice by'umujyi wa Goma, babe bagira gutya babikuremo. Ibi byose nibyo birimo biratuma M23 imena abasirikare ndetse FARDC plutôt, ndetse kandi bikongera gutuma abo basirikare bamenywa, abasirikare b'inturanwa, byose biri muri gahunda yo kugira ngo baze kurebera hamwe iburyo ibice bigiye bitandukanye, by'umwihariko byegereye umujyi wa Goma, bitaza kuba byagagwamo igitero simusiga, kuko amakuru bamaze gufatisha nuko ibishoboka 100%. Voilà.
reka noneho dukomereze ahitwa Bukombo ni muri Rucuru ahaguye abasirikare benshi cyane barimo n'abazungu. Abangaba abazungu ni nk'abangahe se bwana, kugira ngo tubwire uko ibintu detaye kuri detaye akantu ko kandi uko ibi bintu byagenze ahangaha Bukombo muri Rucuru, ariko nubona kanyuze no kutubwira kuko byagenze hariya aho muri Rucuru nyine na za Masisi hariya mu mirwano yabereye ahitwa za Kavumu aho ngaho rwose naho byari byakaze. ni ukuvuga ngo bwana munyamakuru icyo nakubwira cyo situation atari kuko imirwano n'ubundi birumvikana ari yaciye ibintu by'umwihariko muri ibice byo muri teritwari ya Rucuru aha muri groupement ya Bukombo. Ni imirwano navuga ko yasigiye isomo rikomeye ingabo za FARDC ariko no kuri kote ya M23 ikaza kubasigira isomo rikomeye kuko ni imirwano yagize ingaruka navuga ko zitari nziza hagati ku mpande zombi, byaba uwatewe byaba n'uwakiri ibyo bitero ntago babura kubigiraho ingaruka uko byagenda kose babiri bugira ingaruka yenda nubwo umwe bishobora kumugira ingaruka mbi cyane kuruta undi ariko bigira ingaruka. No kuvanga ubwana munyamakuru aha muri no Bukombo icyo nakubwira cyo byibura abasirikare bagera kuri 16 bahasize ubuzima. Yego. Abaturage baragera kuri 4 bahasize ubuzima. Ndetse n'urugamba rwatumye abaturage bava mu byabo. Kuko mu mashusho ashishikanye kuri rezo sosiyo bagaragaye bahungana n'abaturage. Abasirikare bahungana n'abaturage. Yego. Aba 16 bapfuye nabo uruhande rwa coalition. Nabo ku ruhande rwa coalition. Ku ruhande rundi bahanganye rwa M23. Bapfuye bagera kuri 3. Ndetse anakomereka abasirikare ndetse ko bidakaze cyane. No kuvuga rero bwana munyamakuru icyo nakubwira cyo imirwano ikomeje kuba hano muri ibice n'imiripuko nk'uko abagenzi banyu bajya babivuga ati bikaze ntabwo byoroshye, ntabwo hano byoroshye nk'Imana mwe urugamba ni urugamba. Abazungu se byagenze bite? Abazungu rero bari muri bo bagera kuri 16 kuko abazungu basize ubuzima baragera ku bacanco bagera kuri 4. Ubwo rero ku kijyanye n'abazungu abire kugaragara ko nabo batangiye gukwira mu bice byose ndetse bakanakwira imishwaro ariko bikanagorana kugira ngo babe bahunga nk'abandi bave muri ibi bice by'umwihariko binjiye mu bindi bice kuko bisa nkaho ahantu bari kurwana batahazi neza. Navuga nacyo kintu gikomeye kirimo kirabagora cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba bikarangira batsinze urugamba ndetse kandi banitabye Imana. Kuko hari kuba wagira gutya ugahunga ukwerekera utazi ugasanga n'ubundi uguye mu mashyamba arimo umuhanganye kandi ntabwo yakurebera izuba n'ubundi nuguhita kwivugana. Aho ngaho ni muri Bukombo ariko se mu duce twa Bitonga urahabona aho ngaho? Bitonga nabona cyane. Aho ngaho ni muri twari haryo ubwora? Ni muri za Masisi bwana munyamakuru. Muri za Masisi. Aha naho mwabizi twavuga yuko byari byabaye ibindi byinshi cyane twigeze twivugaho za Bitonga za Kavumu na za Shoni. Ariko wa mugani Bukombo ahangaha ibyo bimaze kutubwira niho muri za Shonyi na Kavumu da. Niho muri Bukombo. Yego. Okay. Wari kutubwira harya ngukira dukupiye kuki? Ari kwinjiye aho za Bitonga. Aya ijambo nyaryo bikupiyeho. Ijambo nyaryo turikupiyeho ni twari tugeze kuri ku ijambo rivuga yuko nyine amakuru yamenyekanye ariko byose tutari twakabimenye neza. Reka twinjirire.
yego bwana Jemuve batiri yari tujyanye down cyangwa se ikoranabuhanga ryari rigiye hasi kubera umuriro, ariko ubwo tugarutse tubwire Bitonga aho ngaho warutubwiye ni muri Masisi. Bitonga ni muri teritwari ya Masisi. Yego. Ahangaha rero naho ntabwo byari byoroshye kuko habaye imiripuko ku rwego rwo hejuru, ariko kubera Imana n'ubundi biza kuranya M23 yitwayemo neza, kuko amasasu menshi yacaga ibintu muri ibi bice ndetse umwana yajyaga nyina ntiyumve. Icyo nakubwira cyo rero muri iki gice cya za Bitonga navuga yuko M23 yahitwaye neza, kuko yabashije kuhakubitira FARDC karigira ngo na ku munsi w'ejo nari nakubwiye yuko habaye imirwano, ariko mubwira yuko hafashwe intwaro nyinshi cyane. Ntabwo twari twagarutse kuri Mateko ndetse n'ibikoresho bindi byaba byiyongereye ndetse n'abasirikare baba bapfiriye ku mirongo y'imbere ku mugamba. Abasirikare bagera ku 8, M23 nta musirikare yatakarije. Hafashe ibikoresho birimo imbunda zo mu bwoko bwa SMG AK47 na bya imbunda byo mu bwoko bwa 60 no modeli milita. Hafashwe imbunda zemereye zo mu bwoko bwa PKM ndetse na Morotse ebyiri cyangwa se mota 120 cyangwa se Morotse 60. No kuvuga ngo rero bwana munyamakuru icyo nakubwira cyo, yego, ibintu bikomeje gukara muri bice bya hano muri za Bitonga, kuko Mateko zigufashwa Mateko zigera kuri 3 batangwa n'ibyo bikoresho kugeza amaginga ya M23 ikomeje kugenda yibikaho. Nuko bimeze rero, ubwo andi makuru tajyana tuyakurikirana kuko ni menshi cyane kandi tugomba kuyageza kuba dukurikira. Isake muri Masisi nanone tubwire kuri deployment ikomeje guca ibintu, hari kumenwa abasirikare abo ngabo nabo ku ruhe ruhande. Kuvuga ngo Isake muri Masisi ni ku ruhande rwa RDC, ariko na M23 bitavuze ko irimo iradeployinga. Kuvuga ngo ibi byose biri kuba nyuma y'inama zikomeje gukorwa nyinshi cyane, ariko by'umwihariko inama zirimo zakorerwa i Goma. Inama navuga ko zigamije ikintu kidasanzwe, kuko ni inama zigamije kuza kwataka bimwe mu bice by'umwihariko byegereye umujyi wa Goma ndetse bishobora no guturukamo ibitero bya FARDC, bikaba bishobora kubangamira ndetse bikanakuramo umujyi wa Goma ufatwa nk'umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Yego, ibyo bice mwabyumvishe ni Sake ni Kibumba. Niyo mpamvu ibi byose birimo birakorwa. No kuvuga rero aho Isake amaze gukorwa deployment, ni imodoka zo mu bwoko bwa Tata. Yego, ni imodoka zo mu bwoko bw'ibifaru, kuko hazamutse ibifaru bigera kuri 3. Hazamuka imodoka zo mu bwoko bwa Tata zigera muri harimo niyo yitwaye ibyo kurya. Yego, by'abasirikare bari ku mirongo y'imbere ku rugamba. No Sake ubona ko irimo iritegurwamo ibintu bikomeye. Hazamutse imodoka ebyiri zo mu bwoko bwa Toyota, ariko izi modoka ni za Monisco kuko ziri mu bwoko bwa Toyota. Nazo ubona yuko zigiye gutanga amabwiriza, zirimo bamwe mu bayobozi by'umwihariko bagiye gutanga amabwiriza ku mirongo y'imbere ku rugamba ndetse n'uko bagomba kwitwara bariyo. Hazamutse ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye by'umwihariko bigomba gufasha FARDC kugomba guhangana na M23 ndetse bakanahagarika M23 mu by'ukuri nk'uko amakuru arimo angeraho abyemeza. Bwana munyamakuru icyo nakubwira cyo, ibintu bishobora kuza gukomeza guhindura isura by'umwihariko muri ibice byano muri axe ya Sake, kuko bisa nkaho FARDC yamaze gukanira ku rwego rwo hejuru, kuko irimo iradeployinga noneho birisiri, kandi uku deployinga bikagendana no kuba barimo bagerageza noneho no kugaba ibitero biremere ku mutwe M23. ubwo rero rwose hano muri axe ya Sake turaza kuguma twitegura, ariko tukaba
tukaba twakitegura ibitero bikaze cyane bitandukanye n'ibyo twabonaga mu minsi itambutse, by'umwihariko babigaba bigasubizwa inyuma. Gusa nabo abarimo baradiporoyinga, murabizi baba barahitwa Mushaki, baba bari mu Tumbara Santere, baba bari muri ibice byo kwa Bamadimba, ku Makahwa, za Kimoka, za Kinigi, mu misozi muri Groupe Maka, Muhonza, Icungamiye Sake. Nabo baba bari tayari yuko isaha n'isaha MONUSCO, SADC, Iwazalend, FDLR, Abarundi, abacancuro b'abazungu ndetse na bamwe mu bafatanyabikorwa ba FARDC bose mu gihe baba batatse basubizwa inyuma. Yego uko bimeze. Reka dukomereze rero Cyugi ni muri Masisi. M23 yakoze nanone amasuka akomeye cyane. Ibyo byo byagize ingaruka ki kubo yakubuye umuturage bimeze bite? Nukuvuga ngo Cyugi ni muri teritwari ya Masisi. Navuga yuko rero iyi teritwari ya Masisi n'ubundi yo igikomeje kuberamo udutendo. Ku batazi Cyugi rero ni agace navuga k'ingenzi. Ndagira ngo nkasobanura abantu, ni agace gaherereye ku muhanda wa Kikokoma uramutse uturuka bita za Gishasha. Ni agace gaherereye ku muhanda wa Karambi uramutse umanuka werekeza Cyugi. Ndetse ubwo bamanze guturuka ahitwa za Mururu. Yego. Ni agace navuga yuko rero gashobora kugufasha no kugera ahitwa Ingungu, kuko ni agace uramutse ugafashe wagaba ibitero Kikokoma, wagaba ibitero Bishasha, ndetse bigahita bikorohera gufata umuhanda Ngungu. Ni ukuvuga ngo rero ni agace nanone k'ingenzi, kuko nubwo yenda gashobora kugucisha kure, gashobora gutuma ufata winjira za Rubaya, kuko uramutse uvuye Cyugi nanone ugafata umuhanda Karambi, ugafata umuhanda Munguru, Kibabi, Kanyenzuki ugera Rubaya. Urumva ni igice gishobora kuguha amahirwe yo gukontorora bimwe mu bice by'ingenzi muri teritwari ya Masisi, kikaba ari nacyo gice rero navuga yuko ari nayo mpamvu kirimo kirashakishwa ku rwego rwo hejuru. Yego. Ni ukuvuga ngo rero muri ibi bice byano za Cyugi M23 navuga yuko ihagaze neza. Kuko rwose ikomeje kwakwa amasuku, ni amasuku kugeza amagingo yaramaze kugwamo abasirikare bagera kuri 5. Ariko navuga ko ari amasuku agikomeje n'ubundi, ni amasuku agikomeje kugenda yumvikanamo zimwe mu ntwaro zemereye, ni amasuku agikomeje kugenda yumvikanamo amwe mu masasu akomeye cyane. Isa rero aya masuku araza gukomeza, sinakubwira ko ari buhagarare, kuko M23 nayo naho yamaze gukanira, ntabwo ikeneye yuko umutekano bari bugumye kuwudobya. Isa nayo yiteguye urugamba, kuko yanafatiye n'intwaro zirenga 32 zirimo n'intwaro zikoreshwa muri advance nyinshi cyane, za zindi ziba zihetswe ku ntugu mbese. Ubwo rero urumva biraza kugorana hano i Masisi kugira ngo M23 ituze, nayo tubona ko yamaze kwambara urugamba, ishaka kuza gukora buri kimwe cyose kugira ngo ikomeze isubiza Wazalendo inyuma. Subiza Wazalendo inyuma. Nuko biba bimeze. Reka dugane ku musozo, ariko dusoreza ahitwa Pingani muri Warikare. Imirwano ko yaciye ibintu ngo bimeze bite hagati ya M23 na FARDC. Watubwira ko situation imeze gute kugira ngo abantu bumve idonido neza? Ni ukuvuga ngo muri ibice by'Ipinga navuga ko imirwano ikomeje guca ibintu, aho FARDC irimo irageza ku avansa kugira ngo ikuremo icyitwa centre Pinga. M23 igasubiza inyuma ibitero kugira ngo iyi centre Pinga itaza gufatwa. Ni ukuvuga ngo rero ku munsi w'ejo byari bikaze, kuko iyi centre Pinga bagerageje kwinjiramo, ariko biza kurangira M23 yongeye basubije inyuma. Kuri ino turo rero ibitero nabwo biracyagomeje kugabwa, ariko mbere na mbere iki ni igice navuga uko noneho kimo kirarwanamo abasirikare bakomeye cyane, kuko FARDC irimo irazana abakomando ku bwinshi, basa nk'abo aribo barimo bararwana urugamba muri iki gice cya Pinga.
ubu tuvugana rero situwasiyo ni hatari kuko imirwano ikomeje guca ibintu hano ipinga, umwana akomeje kuranirana niyumve kuko FARDC ifite gahunda ngo yo kwigarurira ibice by'umujyi wa Pinga ndetse ikanagera ahitwa Minzenze, za Maremo, za Peti, za Bulayi ndetse n'ahantu iki kibuga cy'indege giherereye, kuko ni bimwe mu bice byabafashaga kubona ibikoresho biturutse mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko bikabafasha kurinda warikare mu buryo busesuye. Ariko nyuma y'uko bavuye muri ibi bice nagira ngo mbwire yuko barimo bakubitwa umusubirizo ndetse abenshi bikarushaho gutuma bahunga. ubwo rero bwana munyamakuru, amakuru twamaze kwakira nuko imirwano igikomeje guca ibintu ndetse abakomando aribo barimo barapfira ku mirongo y'imbere ku rugamba muri bya za Pinga. ubwo rero urugamba ruracyakomeje kugeza maginga ya biragoye kugira ngo tumenye abakomando bateye ku mirongo y'imbere ku rugamba, gusa ni ibice biri gupfiramo abakomando benshi kuko ku munsi w'ejo hari haguye abakomando batari bake, ndetse na n'ubu bivugwa ko hari abakomando benshi bari kwapfira, hari n'abari gufatwa amatekwa bafatwa n'umutwe wa M23. ubona ko M23 yamaze gukanira mu bice byose byaba teritwari ya Masisi, byaba teritwari ya Rucuru, byaba teritwari ya Barikare, byaba teritwari ya Rubero, byaba teritwari ya Karehe, teritwari zose n'ubundi yinjiyemo. urabona ko yamaze gukanira kandi yamaze kwitegura urugamba bya Masisi ndetse na za Nyiragongo. Yes. Nyemera dusoreza ahangaha, ariko unyemerere dusoze tugaruka hano mu Rwanda i Kigali wacu, aho ndumva byo ntabwo bizi, ariko ni urwego rw'u Rwanda rushinzwe igorora ruragira ruti yirukanwa ry'abakozi b'urwego rw'u Rwanda rushinzwe igorora RCS ku wa mbere tariki 11 Ugushyingo 2024. urwego rw'u Rwanda rushinzwe igorora RCS rwirukanye abakozi 411 nk'uko byemejwe n'inama y'abaminisitiri yateranye ku itariki 9 z'Ugushyingo 2024. abakozi rero birukanywe kubera imyitwarire mibi mu kazi, ruswa n'ibindi byaha. abirukanywe barimo komiseri umwe, abaofisiye bakuru 26, abaofisiye bato 20 n'abasuzofisiye n'aba wada 364. iyi myanzuro rero yo kubirukana ijyanye n'amahame yo kwimakaza imikorere myiza ya RCS. bati murakoze cyane. uru rwego ntabwo ujya urwumva ndabizi. ntabwo ntunze kubyumva cyane, ariko nta kibazo makuru tuyamenya gake gake. ni urwa rucungana n'imfungwa n'abagororwa muri za gereza. njya mbyumva ariko ni gake gake. Yego, ndagushimiye cyane rero abadukurikiye bose ku isi muri rusange aho baherereye, ni ab'agaciro gakomeye. niyo ngabo yari kubanga bw'ibyuma, twongere mu kanya dukora update. murakoze cyane. Asante sana.